Hadian ke jingyo nam kathan bernihan kum kawai ni ki jaka berjabok tam kale air haka perthai pat hadian ke jing betha jong ka sorkar lingba katanat Forest and Environment ya katanat Meghalaya State Pollution Control Board ban pilong ke jing jurip batok kit benya ya barok ki kharkhana ki badan haka kathan bernihan menta kasngi ke kinhon jong ka MSPCB ki lahiar syakathan bernihan ban sedang ya ke jing wat benya pat ke jing tokit kumba ka sorkar kala aipor hapo shita yau ban pendep shwa ban IT ya ka kaipat ya katay ka kinhon jong ka MSPCB lingba ka task force bakin thop na do ki scientist ki environment engineer layalam do u Dr. GH Chermang member secretary ha ka jingdon lang uba Swer ubade u scientist bat ki environmental engineer ki bakin thop yu uba SEM uba YF lalu bat uba M Tiusop Terlihat ini kedai haka kawai ni kajing jurib dan monitor jong office jongi kumba pilih hagi news press media ba government kalau serius bahaya kini ka isu jong kepanihat khamtam hadin balapa ba kepanihat kadai ka ba jabo tam kadai ngal air haka pertai borok kawai jaga sarkar kala simkia ban langba ko order bagi yo receive langba commissioner secretary ba haka khat ri banai maj la ai por la ai ka direction ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ban conduct ya industrial audit ke babut air polluting industrial audit de ngini galing jongi ngi don lupa ya ka task force pengila form additional lupa kala dan menta kumba sistem ya ka jimut juga ni ka task force ka babut ladang ida ni komplain gi barit baria gi pak one man officer balaban handle and rekum kini gi issue ke gi balong major ke balong malwe mla super control gi pak pe jaka task force kumbapi ni ke task force kita dulu ni ke combine lang bat scientific branch engineering branch bat mga secretary kumbapi kita kepada hasil kita kepada satu sejauh ini kita ya ka simdim monitoring te kapor ka ai ngi kalong ka balangkot apa news ngi atai bala kata ru masnya i order menta singi lasdar apa news ngi dengan sesuatu di order tatum de cipua dengan sorka lada pi paj hagi kubor bami menta lama kajing sinkia jong sorkar kali ko assembly bat kumjuru kajing sinkia jong office jongi ngila persang ban ya wat kilati ban pendur ai kan katak lani ka baong ba most polluted in the world ngila persang ban ya krelang berki counterpart dengan ko asam takumbalong do orang tirang ba badan buram jengi ba ola dep tho su menteri rang ba jong ka asam ngila bani ngalai mengini alai singali apa press baka ni ka State Pollution Control Board of Assam ro kela sedang ban sim kum kini kesen jam ban sim yengi kam dei su kesen ka patang pong ada pipai he press ni he record jengi negi por ni yai monitor ye ni kam dei su mata bak si bagaimana ni kam dei su to kompeti men ni dangsian apa assembly ni ke news bangla dep kam lupa nyau teliti ki industries ki bawai lead dan ki bapen ki kendon ai kat kumga ai juga era ta hadeng ka tu katung girul naman ngila pan ai direction ngila pan khang henry ondo ki bedu kila comply le ni kila pendeplut ye ke ai ka ba office ka kwa ni ha ban ni dia teknik proses kolong dynamic haba ki duna ki bakala ni ai direction ngi khang anda kila dia ki beli tementang ngi ban ke liang ka sisiliang mo sitai ba asam kila sedang including tiba ke bangele jointly nginyo ke result ka hamia ma bale le dingile tang mangi le tang maki nginum po sai ma na man thang le ti kala air ni ka jing jabo ka tu bra ahlia ta le si hakini ke jing tre lang ke hila ban yo man thia to so ba ya hakini ke jing berai gidan kumba pratili gidi air polluting barok hai na dam dan ku air polluting ne air pollution control le PCD pollution control device ngidam sya hedu tang ban lir ba la da makanaro teng benjing thut ngi pha khang ngi pha pen bechwa anda la de repair ne pen bech taki saya be bat le kemudian kata ke jingli re banam dan pungta tumna le ada ke jingge yang ne kalong ba takun feedback bengi yo ne ke industries nama kabai trengi haban tre ready suko ban yo e kata common platform solution no katung ke jing sngap jongi ke jing e jongi khane kalam ke jing e jongi ke power yong ba ka electricity le ke baile kala rem than da teng ban yo save le di ki kumle di kita ki
kita gibut kan abadan mengi ki pendan kami tu PCD la dia pollution control tang sila setang dalam pet mengi sipang mulai off kumbai phi naka kapalan karon sedang phi let's see sipang ni lai thai switch kata ada je ya tengah serai la dak yo ayo ko power ka ba biang na di ka ba kam sustainable let's say kan nong kumbai kata ka de ka tu fit dat sesuai masa fokus CTO le dia concern to operate the bidang di kandan ke bade ya ka umi ke wa kade bidang di kandan ke bade Spangal Air berapa kita ngi check tiga online mentang yang tentang ini ka emission le nega air online monitoring kina persang mentang ban rawat ye kini ki batu cekawa ru in ban ra lo haka rensan ba bomdan kam ban wanang ni enteng susok nang teng gila dapat mentang yang persang sangat harai muslim su gila bandai kata gila bandai kata kalau bang gila connect ke server je gila no iba bentuk cawa kalau trip ke sistem gila tip semata gila persang bandai kata Berarti bagi kana ke bala bala kami tadi dan kami ki kamde ke bakam ni sepantai assembly ni kan kalau ganji dari berita jadi kita ke rutin ke kam jumi ke ba nak report marswai ke ship dai tam gila kami ni kam ganji dari berita dan rei hadir bagi la ai ki direction suku mata kelas new filter kim lab ha baik kumni kala bagi kita ada sprinkler mensua kim dan hadir bagi la komplai ke itu di jipua ada office jung ni la pa ke officer jung ban ban itu hadir bala yo ya ka inspection report ke patikna ni ki inspecting officer jung ni kita pun ki ai ki kadat gila riwok ni ngila wen no itu ke hang dan rekam de ga jung wen ka ba baro sirata department akan ko report bagi lab yang ngiru ni kande be kunta ka de ga dynamic process tetapi ibu dengan kita jenggot hang